I think I'll have to conduct this session in English. Kan thiam vek thau tura ngai la tero engamo han soi ho ngai omchon na kan singa. So most of I'll not take too long. At most I'll take about 10 to 15 minutes, and most of I have around 7 slides only. And instead of taking Q&A from you, I think it might be better if we have discussions, and I put up some 3 points for discussions. So I think we'll have more time on the discussion. Okay. So I'll introduce myself. My name is 𝐁𝐿 𝐿. I'm looking after this 𝐅𝐢𝐳𝐨 play. So I think our brothers from this side are from IIMC, right? Have you heard 𝐅𝐢𝐳𝐨 play? Okay. So there have been several OTT platforms in Mizoram from 2021. And 𝐅𝐢𝐳𝐨 play is one of them. And it's an opportunity to be standing here in front of you. And so 𝐅𝐢𝐳𝐨 play, I'm looking after this 𝐅𝐢𝐳𝐨 play, so it's been 5 years that we're operating. And we are actually an IT-based company, and 𝐅𝐢𝐳𝐨 play is one of our products. So I'm not much that deep into film industry, but all I know is the statistics that we have from 𝐅𝐢𝐳𝐨 play. So my topics, my discussion will be mostly based on the statistics that we have on 𝐅𝐢𝐳𝐨 play. Okay. Lâu en pui tok ngai mem. Laptop ang settings giờ ngoài này mới thấy này. So I'll talk about budget and marketing. So I'll just stand a little bit like this because I don't have my screen in front of me. So let's go to the next slide. Okay, most of the components of, I'm going to talk here only about Mizo film, not Bollywood or Hollywood. So I don't have any knowledge on Bollywood or Hollywood. So most of the budgeting breakup of Mizo films is the foodings, lodgings, logistics, actors, crew, sets, and marketing. So these are the components generally. So what we, in 𝐅𝐢𝐳𝐨 play, what we are doing is that we fund some of the best filmmakers here in Mizoram, and based on their proposals, how much they will be spending on the foodings, lodgings, logistics, actors, crew, sets, and marketing. So they have put up the budget head on their proposal, and based on that, we used to work with them. So mainly on their proposals, these are generally the components of the budgeting. And next slide, please. So the budgeting, the maximum budget usually ranges from 30 to 40 lakhs, but the average, on average, the budget is around 5 lakhs to 6 lakhs. So you cannot compare to Bollywood and Hollywood. So these are the budgeting that we have. And Mizo films having 30 to 40 lakhs budget is also very rare. So from 2021 to till now, so there might be a couple of, 2 or 3 films that will reach this kind of budget, 30 lakhs to 40 lakhs. Well, average, I would like to also mention that in 𝐅𝐢𝐳𝐨 play, we have stream, we have worked with
films, around 200 films. We have streamed 200 films in Lersia Play. And taking into average, most of the budget ranges from 5 lakhs to 6 lakhs. Okay, next slide, please. And the breakdown of the expenses, mostly 60% of the budget, it goes to the actors' salary, the actors, and everything else, it gets accumulated into the 40%. So, as I have shown it on the second slide, there are several components of the budget, and 60% of those budget goes to the actors, and the rest 40 goes to everything else, the logistics, the set designs, lodgings, foodings, and all those things, and the marketings. And also I would like to mention that this marketing budget, we don't put so much on the marketing budget, and what we actually concentrate, and what we are, and the marketing strategy is mainly on onboarding the celebrity or the influencers. So let's go to the next slide. I think we can skip this one. Okay, so the methods of marketing that we have, so we put up some hoardings in 2 or 3 places in Aizawl, and on social media, most of the marketing and the promotion goes to the social media, and we have put up some news write-up to the local newspapers, digital news portals, and we try to have as much reels that goes viral, and trailers and teasers, and we try to pull as much viewers from the red carpet footage and all. And the main part of this marketing is, as I have mentioned before, this celebrity influencer onboarding is I think it's as of now very effective promotion and marketing methods. See, if you don't have at least 1 or 2 celebrities or influencers on the movies, it's very difficult to market the movies and sell the movies here in Mizoram. And this extended teaser on YouTube, so last year we have 𝐁𝐿𝐴 film festival, right? So other Northeastern states filmmakers are very surprised with this one, extended teaser on YouTube. We used to put up, like, if, for example, the duration of the movie is around 2 hours or 3 hours. So we used to put up 60 minutes or 45 minutes extended trailer, extended teaser on YouTube. The movie is still 45 minutes and on YouTube. And after that, we put up some message. If you want to continue watching this movie, you rent it on Lersia Play. You visit Lersia Play and continue watching on Lersia Play. So that is also the second most effective way of marketing here in Mizoram. So that's what we do. Because before putting up this extended teaser on YouTube, it's very difficult to market or sell this movie. And most of the revenue from these movies, I think more than 50% will come after this extended teaser. So that's the importance of putting up extended teaser on YouTube, because that's the only way that the viewers are choosing which movie is good, the production and everything. So that's how we do the marketing. So I think we can go to the next slide. Okay, so the actual market. So Lersia Play have, other OTT platform might have, different perspective or better statistics, but
I want to talk about this Lersia Play because this is the only statistic that I have. And Lersia Play, we have around 3.75 lakhs users, registered users, and Mizoram have a working population of 6 to 7 lakhs. So working people, I mean 15 years to 50 years are the working people. So those ranges, the population is 6 to 7 lakhs. So out of 3.7 lakhs users that we have onboarded on Lersia Play, there are around 1.6 lakhs buyers till now. So these 1.6 lakhs distinct users, unique users, they repeatedly buy the movies from our platform. So the other 2 lakhs something, so they just sign up. So this 1.6 lakh buyers repeatedly keep on buying the new movies and all, no? So, and I want to mention that this year we have, till now, we have around 40,000 unique buyers till now in Lersia Play. And in Mizoram, we have around 2.2 lakhs households. So I kindly request you to keep these statistics in mind so that you may use these statistics for the discussion point that I will put up at the end of this session. Okay, so we have 2.2 lakhs households, and if you if we consider that every household purchase one movie, we still have several rooms for marketing. We still have several space for marketing. So, and the highest number of transactions in a single film is 25K. So, for example, the best-selling movie that we have, there are around 25,000 transactions. So, and top 100 movies. So I have already mentioned that we have around 200 movies streamed till now, and these top 100 movies, the revenue ranges from 3 lakhs to 80 lakhs. And generalizing from these statistics, the other 100 do not make any profit. So only half of the movies that we stream from Lersia Play are making profit. And the top movies out of 200 have revenue between 10 lakhs to 80 lakhs. So these top 50 movies are high profit generating, high margin. They have generated high margin of profit. So the rest, as I have mentioned, the rest 100 movies are on loss. So 50% of the films that we have streamed from Lersia Play, they are on loss, no profit making. Okay, so I want you to, next slide please. So I will put up 3 points for discussion. So I have put up those statistics. So from those statistics, do you think Mizoram film industry from 2021 till date a success? So, and another point is that, do you think that there is more space if we invest more on the marketing budget? As I have mentioned, there are around 2.2 lakhs households, and we have around 1.6 lakhs unique buyers. And on that, we have individually, Mizoram have a working population of 5 to 6 lakhs. And considering that, do you think that there are still room, for example, if we invest more on the marketing, if you put more on the money to market your movies, do you think that we will sell more movies?
So that one is the second topic for discussion. And the third topic is that, do you think investing more on the overall production to increase production quality will increase sales? So as I have mentioned, the average production cost is around 5 to 6 lakhs. So for example, if the average production cost goes to around 20 lakhs, so do you think that the production quality will increase? And do you think that those increase in production quality will eventually increase the movie sales? So those are the topics, the points for discussion that I put up, and I want to end the session with these questions. Okay, thank you. So I just want to mention that I have been bedridden for the past 7 days. So till forenoon, today till forenoon, kadam lo nasa khop me kain po cha cha lo khop me amaro chu tikhan kan discuss strategy jok tura ngai la thange. Oh hey, topic aron siama discussion hemi hi Q&A ni lavin discussion ahian kan kalma yanga achen pakhat soidu emo pahni soidu emo soidu sang nei po kan om theya ka tian hun hong ngal do to pila an chumi pa chane min lo la din pui thaus he anin han chan bel du emo comment du te pon soya om takin. So if we could all raise your voice on this discussion. Yeah. Mizoin katimay nga I sarka zoda pakhat like a marketing akain engin nge generate na sabera irin kasoy zogo chu a actors nge nianga a actors nge nianga a film story nge nianga a production nge shim nge nianga khang film sang kha omta khang hau zinga tang khanin a generate them hau chu a list kha I revek inei vek do da nangma muda nangin khami akhan enge tu khan nge generate sabera muda Lom ome ai kashiat thiam dan chuan tu nahi chuan a marketing tha hi kan thal tha in ka ria chuan chu marketing tha ti lo hril tu chu actor kan on board tha nge thalo tia hin in khat bokin ka ria actor le influencer kan on board that lo khan in khatin ka boka chu tlai te chu tia ka thlir ka thira ka ria thiam dan chin ania thil dang po tam tak om mai thai kalome chuanin kha apoi mo khop maya chuanin chumi kan zona chan pakhat chunia keimani pon kan experience to ta kha actor si an poi mo khop maya tuna hianin zona pahnina te khi emo pahnina le pathuna khi tlemin combine soi velo ka do chu tuna hianin enge budget hi lo tamta sela film hi ai hianin enge a quality emo a production kha shim kha a marketing shim kha a thangem pi lam pangkha ni mai ta kan population base chuanin kha chu soi thiam hara a mai ro chu Mizoram pon lampang kan va base don ni chu budget hi asa nge nga ya action film hi pu Christo pa kha ka fak khop maya action film aron ti tang thina chi khan soi ka to ma ro chu ka soi man lawa action film te hi a how taklo tukta siam don chuanin a production te asang ta ni tin a choreography ringo ta po thil tam taka ngai ta Mizowanga chon action film te hi kan la phalo ai ang dewa reality dewa siam don chuanin kan la phalo ga te kan budget milte te story te po kan la jek ta Mizoram pon lam Mizoram chung ngora chuanin a har mai thaya ma ro chu Mizoram pon lampang eta mo international emo national ani pon mainstream pon isla kan based on its own budget atam nge ngai ngaria budget atam phot jon chance chu aum ve thau ka ti achan chu kan creative ve thawa kan fine ka ti longa achan chu free matama tle ma lo ve de po ha mai thai ta amaro chu hey story writer te script writer te filmmaker actors te po kan nei tha ni heta
budget a chuan in kong kha zel ta mainstream media lu na tur alo in hong zel ta eng kima puisa ngai wang khanin I kong chu a ka tia keima ngai dana chuan in amaro chu I national khale international noi ta se Mizoram bi ka chuan in kan population en hianin tuna aya kan marketing cross le khachu enge film budget sang de ang de poni se ka she lo le kha khachu a chance omang em o ti jok chu karon sei Dom ome. Oh, ya zo na ang po ni loin ki discuss tu tratak meron da chuaka an sai ve shum ka cha ko ma pugosa lok tak eng mo ka venia zara ngai tu na te kan senga pakhat na bi ka hian ka base yain film kha zania za ve khan lo lo sat me ngai tu chian view chu ngai don ni chu na shi dai pathian zara OTT om nuwa pani ka siam ve ta chawa siam play ka bula mi lo ting room root ten oma an sai ve point thatu nong viwa pani ka siama top 50 le top 100 da kan lo lang ve teng zo ka lo ne chia kan inti tra kan inti vak lo chungin chuti la ya 50% top maintenance lo loss kha poi le me ya ngai to chian anga ya voi ni ten khang siam tu tam tak te kan an mo leng ka sian om ve se han soi se nge chan te nge kan ti lo ke pokati lo kha ron lang chúa ấy u nào phải hiện mình hao nó sẽ có cái promotion làm cái trang thiểm là của mình cái phim release về tới poka trailer khác anh release nữa anh thì chuộc về OST thì cái tiếng về tới chứ cái này cái cái buổi về thì đang ăn nữa hiện trailer release nữa thì chơi cho tầm vóc lòng mấy thế này chứ tiếng ang chung chânกันlâu thì về lòng thì theoกันsớm mà sẽ đuổi pakhat na bị cả hiện nghe pu Christopher de ngai dan ka shelo kan rin ai chon kan lo hlo ting lo ti kha kan soi duat chu 50% vel lai kan lo lo sama se nge chan ka chu ka shebik che lawa e pati nei ka soi chak de wania ei Samuela aron soya ni hi film lam hoya e tia kan voi khat in muna ni mei theya e kan college mei tania college kan kal hoa phim nó mà cái bì nó sao liền lắm này nó sắc khủng mấy mà sẽ cái nền tông phụ lầu thấy với nhà cái nền tông ở sợi yang đậu khăn budget thì hẳn thì tắm lố tay là phim thì liêm ta dọc xe chú tu nãy hi chuan lộ tin chân chứ chú ông em ó tí hi ông thấy cái gì à ngày tuần à chân chú phim ắt tầm lúc tụ kiến hay cái này đặc nhiên bọn này mình dấu phim hi giá dễ là sống quay chú cái lì cái ringa itu kangai na ke na saboka thing time ang mani ai siam mấy ang tak ngil poi leilo ka nei ma tu nai ju kan lei seng lo ni kum top lam vela tang khan ti ngai nam to lo chumi ni chon mu nam lo po kan thang thei lo ti de ra chu lai chon actor te lo te poi kan an social thina ala tam tel se film hi a value hi asang jok im o ti nei hi ngai tu na kan nei ve a chu ngawang chon budget bi ka hian han tam tel se asiam thei te po hi tem tel li la ke ni o te po hi ti mei de le ko te han thon je li la phim hi a tha tel in karing ti lai te kan soi du chan ka soi du per zo ka din chan zo ka chu hi nia china khana soya lem chan kan an organize a state dangami national awardee engamo sat kan an chuak cha chuaka heta lo coordinate tu kan ya kan interview kan in zo ta ka airport ka zuk lama ka da hotel ka da tiang reng makin ti khop mai kan production tam zia te tin abik takin kan nge niang kan marketing a khami extended teaser kan di mayang chu ke ma big ngai dan mitam tak ngai dan la ke ma big kha ka ngai dan kha an ngai dan lo le mizo tuna he dru ate po anianga midang tanginan ngai dan lo lu thuk khan ka neya hey 50% don ai tam te po kan an da chuaka hey hi sales su a tha ti chu ke ma po a that pha ti chu ka chiang ngei be ya ma se short term advertisement hi ning em o ti hi ngai tu na kan neya hey ka mel riat enga mozat ti mai te ang mizo film ngai na ve tak tak kan circle ate po chan ve ai tam en turom le don thwa le kher khe ngai lo ti ril ru hi atam talu tu ka hi hian hemi kan chin chhowa tang hian
kan sales te po hi leadership play long te kan la ron leng ka tia enge hemi kan ti atang hian a down enge ni general zokin antira a muthat pha cho no muthat pha mai thea ma ro chu he ta a film sales shim nang mania leadership play morun mo te po a sales shim hian kan da ma le kan da nu te po hi han en chin mai hi chak om ka tia a chan chu ka ngai dana chuan chu khatiang enga mo za tinan lo ti kha chuan khatiang ti ve kher lo enga mo zat po khan don tinania 60% a chen pe chu 70% don te anan da hian enge niang atang le kher ngai ti lo te kha a pha ve a siam pha ve ni ten ka sia ti zong khan ka soya mi dang chuan a promote thal tu kan ti ve ka te keima bi ga po men promote thawa kha chuan ma se ti lo ta vek zok tai la kan teacher a te le eng tinan minute som te chu lo dai le ich okay ni lo tu na kan da dan hi chu tinan dar kar khat don te ne film tam zok phei chu hanen le tila chu chuan general hian kan sales hi a vo che mo mi zo film sales bi ki tilai te kha enge nang ma ngai dan vela te pon ngai lo traffic ta khanga khan heta ti lama tang te pon han ngai to la khami tuna extended teaser kan ti ma in nge enge nang mani po buyer tama hemi kan ti nu buyer tam ti ate po khan lo en ve chin te u ti lai te kha zona ang reng dewin an siam ni se thang e kan soi chun zom long khat lai extended teaser da chung chang kha ai extended teaser da nu hian a shal thavek kan shal thavek lem lowa a shal tha hi chu a movie tha tho kha ni ta extended teaser chang khan hei chu a movie tha le mei ti kha anita chuan hei hi mi puin leitur du thanna enge vallei film kha tam tak em wahan vallei ber tur khan shelowa a chuak zut sia a chan chu leadership player ngot po thla khata film pali chu lo chhuat teila thla khata cheng sang khat don kha ani ve ta chu Netflix te subscription ai to dei ta khami ni wang khan mi pui khan du thlan masak kha an ngai ve ta enge ke en ka le yang ti lai te khami vallei tir tura enge showroom ve reng de lek kha khatlai extended teaser kha chu tangkai ang reng khop meya soitong khan film mi tam lu tuk lo selang chuan antinan thakata pani temo hanit chhota seng chuan a leitu tan po leive ve te po kha analu tuk lo mai theita film enge ngai tu tan po khan chuan kan soi du hrim chu mizo film lo ngai na ve hrim hi an lo omani mela kalau en ngai mi lo kan statistics in zana ni kan ena mi zatuma tanga zali vel hi chu film zandi kan ni chhuat tang khan za somnga le za somlukin kar vel hin lo lei ve to an wa poisa ka chu ta cheng zan hin lo ru dwal tela singthum sanga ti bor vel khan lo seng ve tlat me kum ni chung khan mo kha mi zo film ngai na tam tak hi an la om chhozel don pona langa ti ka kan soi do ani chu ding ve shim nga ka din lo chan dik do lo in ka shia ne pa kana chon kha 50% kan lo ro streng me ke po ka tam ka ti khop maya ka ve ka shina ne ve thawa chu da chon kan thing khor ngai don le mai ti po ngai to na kan nei chawa tin ke mani po ni actor tung chang te po thang thing khor ngai je ke pon khar chau zel bo ka tun hai wa ya nimin karma sa je dom ni khan tlai zong ti han premier ta mi thar be kan mangani kan chang tu te hi mi thar vek tak tak bak sai tu te he ta tlabung lung lei ti vek ta kan pot kho be dau ta ke ma ni a chuan a movie chu ni a fak pol la pol te pon anom thona chungin actor pui mo da thobel le su kan nau te hi thil re da hian no pang au bi za ti rang dawa ti tu ri thlap rang thlap khan lo ngai lu tuka a ha thlap ka ti khop maya chungme chon kan actor te polo pui mo zia kha na chen po kan soya alo ni mangai o ti te ngai to kan nei chhozela tin a market chung chang a po ni tun hai wa hian zep thu chelo kan market ti atan niam khop maya hei ke ni pon ka ngai to wa chen hai kan unau ta pon han soi dun thin nge chan deng o kan tia hriat thima film tam van ho ti chu ani thei hian ka chi do thin dawa hei hi kan sa te min chan sak thei chu nge ama nge dan thum te po ka cha ka
movie tầm vàng chúng ta market hiện tại niệm ngót tụ chúng này chúng cái chết lâu à nghe dia kan quality kan uluk lo chho ta do nghe dia next level kan chuan kai ngai nghe ti te tin a movie genre hung se ma hit engang hi nghe internet kan now te ponum ta han ti be khang lang ila film te pon as bong kai duin karinga chung ate po chun engang genre hi nghe dan tlang puina le se play big soi tai la enge success ti te enge minol puina kan en du ti te kha an soi la wem shim ka tha ka tia chuan so le soi no actor big chun pun mo ka te khop mai thế ta hạ tất cả script kan sia ka kan su ta kan edit chawa promotion de la relation a tro a b tiang daw ti khap khap ka lo bu kha khop maya tun tro ma kan daw te an fel view na chungin an mi thar na kha tam taka langa chumi chon adar to te ta ha kha khop maya tu chu ni kan market tu na atlan niam chho nen kan actor te la an re ta nin daw nei thei to box hi lo wa chulai kara chun ani taka chun film sem tu te kan mang ang chho daw ani kan ni tlang pu lumin ka renga hi la kan bula thu te ti lo hi chumo takta na chu ting chu kan nia ezo la kan actress tha phi chu ani ta ka chuan so min hu phur om chho tan ni tun la kan market ngai to chuan mani po kan te te du na market ta thadi chuan karon up vele mai a chit lai chun hanin pot ni me theu la chu tu nai po hin kan industry po kan chom nung ho ni them ni ti ta po kan soi hawa ni ani chu ne khop mai amai ro chu kan hniam vak khen khami level a mi shot tur tum hian om vele box thi na chu de khati kan te ve thawa tan mun te po dik ve renga kan soi ko ta do do tin atom nang ka so du pakha chu amang soi tho film slash klak him chan hi film tam wange ni nge thil dang wang ti te le soi loi soi no engang jin ra hi nge minol puina kan en du le mi market success a wan engang eng nge ti kha min cha sak the chuan kan zot pa bu kan ni chu cha nó har don ve cái po hi thiếu sửa thiam lo tấm tắc hi bình chang thầy sẽ thiếu thì cái ngà về trên leadership lấy cái hành tia hiền à chân chú phim tập bộ filter view tiếng hàn tum chỉ na thì ama rõ chú mi chân san in bek lo top suman lo sang về to xía thì teril rõ chỉ na tu na hi chọn cần là thì lấy thầy lo đeo chú nè hi lo thì tay la phim hi lo filter vakila nghe kan anang ti hi chu ka mu cha khop maya ati masa kan ni nghe te po hi langa yanga ti teril ro chuan a oma ama ro chu khami kan ti na konga film tuna te po film maker tha lo in ti ve deuh khatianga lo nol pal ang chi te khatiang kha a hlaum ve ang reng khop maya tuna chuan zona om mang deuh khan hemi film tlaniam hi chu kan society ina kan society thil in ti mu mang society kan di na ina aken tel ara thalo chi ina enge ashin chua dewa hian ka ngaya ama ro chu tuna hi chuan a phur in ti chi poni to lo ti hi ma om chho deuh to in ka ria a hemi atlak niam chan hi chu atam wang hi chu chan tam tak zinga hi chuan a tel ve chuan ka ria ke chu chuan nia hemi tuna kan din mun nikum 2023 2024 ate kan shal thle api kan ni nikum lai hol atanga tun thleng hian shalala har ema hi chu mizo film industry ma son na tura kan nge ton tlang ngai ve rim hi anin ka ria eng tik nge kan le don chu ka thiam che lo chungin kan la kang le nge yanga enge kan la ngai lu thar le zwal so in ka ringa a chan chu kan film maker te po kumruk em pola ni lawa a production a ma kan son le zolanga kan writer te po an tha em an that pe lama man son ve lenga khami kong kha kan zo chho nin ka ria khatlai te kha khami kan pal tlang huna chuan mi pui pon a thatur chu an lo thiar thiam to main ka ringa khatlai kha kan soi do chuan hemi a film tlak niam chan pakhat event pakhat ka ria chu film pakhat promotion thazet mi pui na
an hlut le si lo hi oma khami atang khan ke mana ka hmu dan chu mizo film kha enge soi sel ron a film industry shim kha soi sel kha enge atlo ta me ma kha atang khan hei alanga pau khan a promotion kha thasia antiran mizo film kha musit zong le kha tenga ti kha a om thar le ta khami tang khan tle min kan lakang chuak lo dewin ka ria ka tlai khan ni pakhata chu te chu ni kan mi chung chang kha chuan tôi đây cái lỗ giọt về lúc tại sao chúng phía sao đó sao do đó bọn này khát lách cái này đó na chú mình hoa chú anh hay bây giờ đi apartment Johnson te ăn lẩu cả là claim hắn soi bel lúc cần đó rồi nó cái rồi main hey bây giờ hi mà ni nắm culture ngay nè ber nắm can niệm ở đây cái thì hiel thuyền này hey thil thing soi nan à dấu chia chia te kan ta mà ni nắm musit ber kan niệm mấy nghe mò cái thì thuyền này bây giờ hi chú vàng xuân này hi buổi tết teo cả in trần về teo ngay nè anh đi lâu xuân hey Korean teo po anh ngay sang kan soi thuyền à anh mani len mani anh ngay sang thì mấy mèo mi dâu chú đi lâu vợ kan film star teo po at thật na soi ai chun so pa so nu so anh chiên lại dễ liền kan in soi sắc thuyền à vàng hiền mà kan son lấy thấy lâu in cà phê chú vàng xuân vui na zir lai lâu kal te buổi tết teo in trần ngay in cà phê hey bay po sang lâu mo sab trong status kan update chuan thovenge me mi kan tam tu lai thang tharowi chuwang chuan mi zo trong om zia po hre loina sab trong status kan nei thei chuan thiamber ti thei berang thoka han thote aza thak na chang hi ron soi tam tu mi zo kan ni nang thanem kan ngai kan soi ani chu chu sargo saka zo du pakhat lek chu mi zo te hi ayu ayan tu lampang hi kan te sa hi eng level ni nge fiata chuan eng zon ra hi nge mizo mi pui hianin kan lom ni fiat chuan atoberatan tuna hianin app hi ler sia hi user hi an than na hi asang em nge tunai chu amuang ve de ulek tilai te kan zot tiang nia alo mong zon te mian zota chang thei tura la hemi azona pakhat film taste ti hi chu ka hre thiam lo khup maya ka chan thiam jok chu azo na pani na jok kha ka chan thiam ka ringa khata tang khana in chang thei tho tur ngai en genre nge ti lai te kha a genre ang pon ka soi thiam chi lawa amaro chu tun nu a kan thlir let hian mizo chu kan lo emotional le ni ti hi chiang in ka hria a tlema han tra hom thei te tin enge kan va relate thei kan nun va reflect thei thil ang chi te mo khatiang chi kha kan endu bera salakal berani ti lai te kha kan sei do chu rang chuan enge kan film generally in mizo mi pui te film te si ti lai te kha achang thei mai chuan ka ringa chuan hei indo film te kan neya BS Pictures ten an siama puma puya ten an siama tin pu Christopa te pon puardi te pon keimi thadeu an siama chuan BS Pictures pon sang ni som ni pani nge ni thum khang ka chiang to lawa horror film thadeu mai kon pui velan shoot khan siam boka khatiang thadeu deu mi puin kan hlut tur anga ka rin kan hlut lo kha ka lo thin rim jok khatiang kha kan enge in do na kan kal to ngai lowa kan mi kan va do ngai lowa amo thlasang kan khat dewa kan va relate lutuk thei lo ani mai thei khatiang chi khat kan en pe vak lo mon le o mi zo mi pui no pui hian ti te karil ro oma chuwang chuan tuna chuan a safe nge a him lama chuan hei kan sina po thing tlang lampang deuh dor mo di in han lang rap te mo asam type langa han khuvut vut dang chi to lai han khuvut vut dang chi te khatiang chi ram nge khatiang chi deuh kha
hey trong moi do se kho pui chunga building nal deuh set a kan man ai chuan khatiang set man tam na te khatiang kha kan sal tha deuh zawk ma mon chu ka ti I tuna landana chuan mo a story emotional deuh kan ver relate thei baka khan tlema a thing tlang deuh no pang mai bal ni nei han lang te khatiang chi kha he ta mai fai ving veng Korean deuh mizo film han lang ai chuan khatiang ho kha kan sal tla deuh zawk zel hian a langin ka hria chu tlai te chu kan sei do ni chu ka chang ki mem puar di vale a app user kha a app user kha nen chin kan tar lan khan a growth ka kalo en chi lo mo ka hriat nun ber chuan ni kum tir lampang kha chuan 2.8 lakhs vel khania tuna kha chuan 3.75 vel khania ama ro chu hemi a app grow lo user grow lo hi chu movie tha chua tam lo wa hian anh nghat ve tho en tinan movie engem lar deuh en cha kom deuh a om chuan user onboarding khatama en tinan nula senior nge lom om deuh main promotion free promotion tha deuh om ta chuan mizo film le en ngai tam lo mo nula senior ho khan sign up tak khang te khan hey aron ti kang ve re ta user sign up kha khatiang kha an feel ve thei thil ang chi khan ta tin hei mai ka film tu na tai zong han release a nu thloi te mo mo na no bak lo te po kha kan on board le tawin ka ringa khatiang deuh kha ani ange growth ange ma kan son dan user onboarding kan a trend deuh chu mo khatiang deuh kha na kal ve thin Hello, hello. Firstly, Mr. Gospela, thank you for your presentation. As we know from your presentation, around 100 films did not even recover their production costs. What do you think could be the reason for that? The reason for the loss is mainly not knowing the in-depth of filmmaking. That's one point. So, and another thing is that even though they know the filmmaking process or how to make the film, so in a situation like Mizoram, we need every filmmakers are like independent filmmakers, so they have to know, they have to have the knowledge from pre-production to post-production and until the marketing side. So most of the films which do not recover their expenses, who do not make any profit, I think it's primarily mainly due to the absence of the marketing strategy. Okay, thank you. So, Mizo tongin zona pakhat kan zo vele de bok chu khat zona timela kan soi vele de bok chu thil lomom deu mai pakhat omin ka sia I thil changkang deu ain thingtang lifestyle deu kha I shalakal zo karon ti kha ka thil lomom taknin ka sia chan chu siam ve do ni la kha tiang lam pa ka tuina zong ta kan tin budget khat niam do na chu wa chu kha thil lomom taknin ka sia voini ron kal te pon film te siam kan lo tu mani chuan high budget deu kha kan lo han target ngal de ko tang ti kha lo ma simple deu si khana china kan soyang khan kan culture pho chuak thei thil te hi kan ti chu thiam pau le khanin namdai ron hlut do na ni ti kha kan soi ve shim ni se kha kan ron bel ve zo bokani chu Hello, momle may tikhan kan discussion hun so kan karme nga tisan pu gospel la ding sela lom to soina thil pe kha kan han hlan vele anga Entertainment Society of Mizoram changin kan chairman in Minhlan sak sela change hun chatak miron man pui thaya kan lom hle ani